ده ام فعلی جناب خسر بون. جناب خسر چنه؟ چیرۆک خوێند
çîrok xwend. Wan çîrok xwend. Kirde lêker di dema borî de ye cînabên tewandî di destpêka hevokê de hatine. Ji ber lêker di dema borî de ye. Hebra me bêjin min çîrok xwend. Wan te çîrok xwend. Wî çîrok xwend. Wê çîrok xwend. Me çîrok xwend. Wa çîrok xwend. Wan çîrok xwend. Her bijî. Di mînakên jorîn de cînabên tewandî kirdine. Ango subjectin. Lewma li pêşiya bireserê ango objectê hatine nîvsandin. Wiha jî mînakên jêrîn. Min av vexwar. Te av vexwar. Wî av vexwar. Wê av vexwar. Me av vexwar. Wa av vexwar. Wan av vexwar. Bandora tu karî ji min re van hevokan bixwînî? من آب وخار تا آب وخار وی آب وخار و Wê وی آب وخار ما آب وخار وی آب وخار و آب وخار وان آب وخار her bijî. Maya ez û te me bixwînin. Min av vexwar. من آب وخار Te av vexwar. تا آب وخار Wî av vexwar. وی آب وخار Wê av vexwar. وی آب وخار Me av vexwar. ما آب وخار Wa av vexwar. و آب وخار Wan av vexwar. آب وخار Wan وان av vexwar. آب Av وخار her bijî. Di van mînakan de jî cînabên tewandî kirdine. Ango ew bi kar rabûne. Êdî berî bireserê hatine nîvsandin. Her wiha lêker kar jî di dema borî de ye. Wiha jî min sê zarok dîtin. من سه زارok دیدن Te sê zarok dîtin. سه زارok دیدن Wî sê zarok dîtin. و سه زارok دیدن Wê sê zarok dîtin. و سه زارok دیدن Me sê zarok dîtin. ما سه زارok دیدن We sê zarok dîtin. و سه زارok دیدن Wan sê zarok dîtin. وان سه زارok دیدن Fermo jê hat bixwîn من سه زارok دیدن her bijî. تو سه زارok da دیدن Te sê zarok dîtin. و Wî وی سه زارok دیدن و سه زارok دیدن me ما سه زارok دیدن و سه و. و سه زارok دیدن وان سه زارok دیدن her bijî. Fermo zanîn او سه min من sê zarok dîtin. Te te sê zarok dîtin. او سه زار Wî وی سه sê زارok zarok دیدن dîtin. Wê او و sê zarok dîtin. Me من سه زارok دیدن we و سه زارok دیدن wan وان سه زارok دیدن her bijî. Lê eger lêker kar di demane hadebe êdî nabe cînabên tewandî weke kirde subject bêne kar anî. Weke mînak azad min dibîne. آزاد ندرینه Azad te dibîne. آزاد تدبینه Azad wî dibîne. آزاد وی دبینه Azad wê dibîne. آزاد وی دبینه Azad me dibîne. آزاد مدبینه Azad we dibîne. آزاد ودبینه Azad wan dibîne. آزاد وان دبینه Her bijî. Seyran ez û te mêvan hevokan bixwînin. Azad min dibîne. آزاد من دبینه Azad te dibîne. آزاد تدبینه Azad wî dibîne. آزاد وی دبینه Azad wê dibîne. آزاد وی دبینه Azad me dibîne. آزاد مدبینه Azad wa dibîne. آزاد مدبینه Azad wan dibîne. آزاد وان دبینه Her bijî. Sîna fermo van hevokan bixwîn. آزاد من دبینه
آزاد تا دبینه آزاد وی دبینه وی دبینه آزاد وی دبینه آزاد ما دبینه آزاد وا دبینه آزاد وان دبینه آفرین هر بجی دمینا کنجوری در دیاره کو آزاد کردیه ولیکر کارد دمانه هادیه لو ما تبی جناب تواندی برسر آنگو اوبجکت بن نکرده آنگو سابجکت بن به همان آوایی اگر لیکر آنگو کارد دمامان تیده به نابه جناب تواندی وگه کرده سابجکت بین بکار آنی لیبره دوی وکه برسر اوبجکت بین بکار آنین وکه میناد جانا دی من ببینه جانا دی من ببینه جانا دی ته ببینه جانا دی تا ببینه جانا دی وی ببینه جانا دی وی ببینه جانا دی وی ببینه جانا دی وی ببینه جانا دی ما ببینه جانا دی ما ببینه جانا دی و ببینه جانا دی و ببینه جانا دی وان ببینه جانا دی وان ببینه به هفره بیجن جانا دی ببینه 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 آفرین دمینا کنجورین در دیاره کو جانا کردیه ولیکر کارد دما ماندنیه دیه لو ما دوی جناب تواندی برسر آنگو اوبجکت بن نکرده آنگو سابجکت بن ده انجام ده جناب تواندی او جناب جیرینن من تا وی و ما و وان من تا وی و ما و وان هر بجی مایا جناب تواندی چنه من تا وی و ما و وان هر بجی سیران جناب تواندی چنه من تا وی و ما و وان هر بجی باندورا جناب تواندی چنه من تا وی و ما وی و ما و و وان هر بجی زانین جناب تواندی چنه من تا وی و ما و وان هر بجی سینا جناب تواندی چنه من تا وی و ما وی وان هر بجی جهة جناب تواندی چنه من تا وی و ما وان هر بجی جناب تواندی دما بوریده وکه کرده سابجکت تینه کار آنین دما نها اومان دیده وکه برسر اوبجکت تینه کار آنین ایرو انفیری چمون؟ جناب تواندی اول من تا وی و ما و وان هن ببینید خوشیده حتا وانیا بیت